mengamalkan doa-doa berikut ini, insya Allah akan melindungi kita dari segala kejahatan musuh dan terhindar dari segala bencana. Berikut doanya. Mantap temen lo. Siapa takut? I miss you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aj'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wa basirni wa bil ghani ila mi'ata wa isruna sanatan fallahu khairun hafizun wa huwa arhamur rahimin. Itulah bunyi ayat yang pertama. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Mengadakan tangan lalu sapukan. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل